Mulai ban perjuangan kepegawai, Iman pedang aman menjahil, terus aman menjahil sekarang kabin. Wah kaiban ban bersama saya. Kau mau kesanti, kapai, untuk menjadikan menjadi di mana kita menjadi. Itu kan kaiban ini, aku berada secara banyak coba. Narmat yang gue kita kau lagi nana, kau lagi iso bentar sama bentar, nan kiri, kau lagi lapan terus balik siap, kalau iso serius, dalam kosong sekarang, kau lagi lapan terus balik government, saya cakap, kalau kau lagi kemarin lapan nan mulut. Melel bapa nono ran. Edward Kabel itu ke kemana? Graduate. Pursuant to the authorities and powers vested in me as the president of the UCCB Church Council, I hereby accept the graduates and to declare that they are officially graduated from the Ohwa Christian Academy High School today, 18th day of May. Year of the Lord 2019. Ibar matamat paksilu, magkakamagtasyakan ang parkour. Ready? 1, 2, 3. Congratulations. Ladies and gentlemen, the graduates of Ohwa Christian Academy High School for school year 2018-2019. Ringo Dacker. Peterson Fidelis Jr. Ross Rospel. Kyle Silveus. Dwayne Joseph. Warwick Mullins. Chuck Williams. Raiden Adolf.
Moses Solomon Jr. Shanice Pondi. Yuri Pelem. Rhonda Ardos. Maverick Dores. Wyson Elias. Seldaka Ramers. Ivy Jean Chuan. And Emery Jean Peter. Kailangan. Kailangan Professor Ohwa. Member kita sudah ada mas Rai